Oh, goyang. Oh, masuk dia. Awas motor. Lama. Wow. Kali basah. Haji Bata Pangkalan Kerinci. Oke. Wow. Wow, gaspol dia. Intra 41. Kau merah. Wow. Lanjut, Intra. Masuk di sana, Almera SC21. Sap. Oke. Terus masuk dah, guys. Awas motor, pengertian. Oke, selamat sampai tujuan, paman. Lansam dia. Up. Podium dengan Laksana Karoseri. Bila Panai Putra. Medan, Bukit Kusuma. Awas motor, oke. Anugerah. Wow. Wow. Kembali Pajar Ria Wisata.
Dumai Pekanbaru bosku. Piato. Oh no. Waduh, masuk lagi dah. Oh. Eksekutif paman. Oke. Uh. Masuk Medan Jaya. Awas motor, pengertian. Up. Oh, masuk dah. Sirindu-rindu. Ngajos sirindu-rindu. Selamat. Oke, diikuti oleh. Oh, main dia nih. Main sama UHD guys. UHD. Oke. Kembali terjadi duel premium. Power beda tipis guys, 20 horsepower aja. UHD Polpo B11R 430, Scania K410 IB. Selamat sampai tujuan paman, saling pengertian. Salam lintas tanpa batas, mantap. Masuk Bintang Utara Putra di kelas Super VIP dengan bodi Jetbus 3 Plus Mercedes-Benz 1626. Oke paman, lanjut. Selamat sampai tujuan. Ngajos dia. Ikut. Awas, hati-hati paman. Oke, selamat sampai tujuan. Push, masuk dah, Gracia 53 dengan bodi modifikasi wajah Jetbus, bodi SR2, berani tampil beda. Masuk dia. Oke. Oh, masuk. Makmur Royal Class 22, Scania K410 IB. Oh, sap. Laksana Legacy SR2 XAD Prime.